Rewika South Sudan. South Sudan kwarke tin konter waika wich ramanen kontur de me shala pal maidang she kuumɛ kir mayardit chaja gwanyan wo kir jen she wicha ja kwak ko betaka bom kie betaka long pal maidang ramkel ka kuumɛ SPLA IO mesha George kir mayardit bane mendanen chalat gwasa me ki reporten chalat bane jeling ka do badanen de kon ling kaja akan kono niam reler kaname me jiram jidit kan Nuer online TV channel gore jen wo jen de subscribe kade notification bell de jetwany anda manun cham kod nyak malia no rwai no gwasa me bar wainten kontelat ko rodien kajaler me bane ka linkel kono kone lungu no be content yala kone to be kon kaling no gaje ben wo de yen channel body yen support ko kuje money ko bi tin yala content lat ko gal be ken shamala shubkaya en wala shanga wal bakkel ka pay badda kron kina dangraw udi jan dangraw udi diech ban jome ban je linkel pal maidang shala re wonene ajane kir mayardit waje South Sudan ko jang no alo chere mero I can wake a tribal mindset kenit konila jang chet ke kir mayardit ajane ro I can wich ke secret deal malarge ka pinko brand bakulo ngore kwara ajane kir mayardit men la the point ajane daga na wich daga South Sudan chanong na mal che gorje no te ga mal mede tere wika South Sudan ajen menen yena antama te ke deal te changach ka chaling anetin kon tin alaji South Sudan shikaman to ka queer of register de la road nongre which ka juba ala Palestinian ajerna me taram chumat ke kir mayardit bade choice the mission meg ne karwade ajer mishit kana me dare kuma dare widar janang niamde jan wicha de men niamedong ajane kir mayardit je ramadan yer wich te gurno te ga mal mdeben ko mo kir deja kapchong ka jekin kona lada koti lada panken shika beyond according to Pal Maidang the leader have given away South Sudan land in Kajakeji to Uganda and also signed a deal to resettle Palestinians in South Sudan. Both deals were allegedly made in exchange for military support to protect their government. The only yen magwasa me man chala da palmai chala da wonene kir mayardit jen che deal che jalat deal chalat gwasa me chalat ka wit goal ko betaka long betaka power and kir a palmai na mo chi chong ka shi magwa we South Sudan ta de kwak ano ba kir mayardit ba je kul moy kamach beno gono kogele anchiga kaje kejenta machaje tun kwa gore de shirme ngai kona kwa je ko kinguka kwa je ko bi kir mayardit beteka kwakti jeka kallan dung South Sudan so jen yaratin kontin de jek rewika South Sudan and kir mayardit ko ji Uganda ka kwakti la kwak which South Sudan ke resource ne diale kon tin kula nanga kaji kejelan munji ko toria kedi de lanu wikeke cha de dak ne South Sudan keke dundo ko gorkir no beteke berimen ka power ajen gorjen wo bene dialati beke latre which ka South Sudan ngai kon dialan cha mega kir mayardit ka pin kane kuumɛ dungiswel ko ba Palestinian ba kan nangre wike juba and dialan ba wo be kir pone ba mo ke military equipment ba mo ke kwak tebe which South Sudan ba je deka ke especially den konon ko target kan wore so la kon alat all the time. Pal Maidang say these leaders care more about power than about the country. They use South Sudanese resources and people as a bargaining chip to secure foreign protection because they fear their own citizens who have already rejected them. Pal Mailari Jagwan wonena kir mayardit malade mishit kaname
kiir wojen berimen ka power be charge bi mal wi kuruntin wana jen mlere jenon ko jen che tungna karun kina dangre du wel jok by the way bena karun kina dangre de jen dangre de jen tama minyo za gwan wodi shekir ma yadi je ka power mo jege jege tin diaten kontin che jekkane tin kontin shikok jet ka je Uganda ngai kona je Uganda fanken akane tin kona da ka South Sudan jeda kaje keje ndanan chakula kwa gatame kaje keje te ke resource ne ke resource ta toni ke nyin tin konti la nyin wi South Sudan malat ke kirma yadi da jenish na me ariak he warned that side deal will bring long-term suffering to South Sudan, but the ruling elite do not care. They believe foreign power can keep them in power, but history shows internal pressure is always stronger. Milin kon mugwad me juga na dun wonde ne mishit kana me mishi kuma kim yadi tejalat ke kuma South Sudan ka kor gwad mitamiam ajane be South Sudan be yar ko mijin mukula ngane tin kontela foreigners ko bikane mu ka power ke bikane mu kalwan jega power ka military command jega ka dop ko to bine ko buga binak ko dole ke citizen ko nyoda jen wojin sijin kwar so mishit kana me ajane rek ajane la rigla kanonga within a long time palmai ramkel mishirwa che long katin kon ndongde ku madar nyam kaje chala de wonena ajani tin konen bana nang niam shi ojin bijina dictator kontama kirmi yadi a dictator you use a tired on chi jalam chi na roi kaje me shi umar bashi che na che roi kaje so gure power ko bela dictator ke dictator already ku for in support ku jela gorko ba muy kamet ba ku remain in power so jen tamanen yana tamalat ka mekire gi jenwo mite kamet ibet remain ka power anyok gi jeno ne dial bikan jengel wak kanetin content rar shika international community no bikan wangna pal mayina mo chi chuong ka chana chaga benang tele benefit me bajek ray wik ka South Sudan ka mishit kana mane so jo me chi pal mai che yapin jowon nyok an bana nyok milin kono gwasame bana mandana inshallah de Nathaniel yed bana jeling Nathaniel Perino, the acting chairman of SPLA IO, he has strongly rejected claim made early by Coleman Nyangjuk and says that the detention of Dr. Riek Machar is politically motivated. According to Perino, the Gen Council of Elders has long worked to block Dr. Riek Machar from political leadership. Since 2018, they put to remove him from SPLM and encourage him to form his own party. Jawlat kamagwata me Nathaniel yet ataye dan eishi jang chikene gorga jeno biken Dr. Riek Machar biken dismantle. Kakor gwade dan chi Nathaniel yet chela do nene ko Nathaniel yet by jaram dana la kweren tema ka gwa Dr. Riek Machar jaram dana la kweren tema ko ti Dr. Riek Machar tere tijen so jaram dana chi remain kwera Nathaniel yet no chela do nene ajani gwade dana shuwa ci Coleman Nyangjuk chela do nene Dr. Riek Machar yen yan kaje idunde issue political ajani dur mishalare Dr. Machar Nathaniel yet chara michirno mo chere jak chela di no melatke wude shal keme ikil mayardit kada Coleman Nyangjuk agorko cha mal cha de blare wike South Sudan. That's why denna me chicho according to Perino ke Nathaniel ajani jang council of Elders la diene jane waken chike lede lonko gwan ber ko bikan Dr. Riek Machar bikan takrar bikan block chike mbija ko betek ka politic look no betek political leadership chike tungne ke 2008 they put to remove him from SPLM and encourage him to form his own party. Nika gwade dan ko le Dr. Riek Machar le kel kake chikana goro no biken Dr. Riek Machar biken joch ka party den. Goro no de Dr. Riek Machar there take party de. So chikana encourage long no take your own party. So mushit kana me amijak. From 2010
President Salva Kiir dismiss or punish anyone who tried to work with Dr. Riek Machar. Ke kerun kin dangre duwal mishrana ladnu ledekel ke Dr. Machar la ja woke. Ramuru ke Dr. Machar baji dilwoch. While Kim Yadit is awarding those who spied on him or insult him. Miti ramimo. Mukwet Dr. Machar, by the way, alo chunga kel ke Kiir. Alo jin tiaganis Dr. Machar. Jin baji dil kwany Kiir. Mula Dr. Machar kudi baji kwany. Me Jeremy Malok Dr. Machar tia against Dr. Machar majin baji yumuke credit. In 2013, Kiir private militias carried out killing in Juba and across the country, forcing Dr. Riek Machar to flee with his family. Over 4 million people were displaced and 450,000 were killed. Jewe channeling ni ko gwase dan kone de content shall ken Nuer ngai kon me chiro de lat kerun kin dangred wal jok ke nyire dan en nyire Dr. Machar en Kiir kore dan chi talk chu point en Kiir ke tie ke dini kala private militia sila dini ken Kiir mayardit meji talk genene re hike Juba shona chu kanak naga Nuer ke chu Dr. Machar chu je joj re hike Juba chu Dr. Machar chu ro de bar ke jidwara dial ke chu Nuer rungwan chu kanak Nuer ko ne karodian bar ngai ko no ne di chop ke 4 million chi rodian bar re wika South Sudan ka cha ne di chop ke 450,000 people cha kanak kineti kudangwan ide kineti jambh so cha kanak 450,000 people tishanek a Kiir mayardit, and that was 2013 abeka 2015 so china mocha tuok na tunelo yet in 2014 Machar formed SPLA IO which gained strong and national support, but since then Salva Kiir has never given Machar peace, using political violence to push a one-party state. Peruno say Kiir rejected the 2015 peace deal and later destroyed the 2018 revitalized peace agreement. Ethnic profiling and tribal politics continue. He argued that SPLA IO has lost legitimacy and now operate like Kiir private property with no system or respect for democracy. Wudu nen kono me jan charo jalung ko banana chalat wudu shal kame Kiir mayardit. Ajana karun kin dangred wel ngwan shukan Dr. Machar ko ne jako bera wada moy ka pade redien de je kon yale ngaj 2014 edan ajan gwade dan ku Dr. Machar ko do la moch ke party keje choro do kule kwen party and party no more chwa kule cholo de chwa cholo SPLA IO rami ku pushe nga Kiir kene janken kene de konte joy kanga te joy ka Dr. Machar ka chukan Dr. Machar chukan jako bro do gor party and party no shwale de shwale South Sudan Liberation Movement in opposition kono Dr. Machar banyo ko mulu jare party ka chukan michina mo chukan alat nika gwade da ne shi Dr. Machar sharo da mo ke party la SPLA IO shu mentama kan Dr. Machar kan mulonga chankel abiping betagamal. Salva Kiir has never given Machar peace. Che political violence you tung in Shangamo. You're a party dung Dr. Machar use a one party state idea. So Kiir mayardit shiram gormal shiram nogmal ci peruno ci jalar do nene karwon kini dangare di wel diech ci Kiir mayardit ci peace deal ci time ke ci destroyed ke 2015 we da Machar ore wiki Juba ka kore ci dak ke 2018 an gwasamo ci Kiir mayardit ci nyogo luñ ka sharka ko Kiir shadwal rami janna ga 2016 ci la survive ci la wona ka South Africa ci la luñ jok ante bele la Ramadan gor ka no jende male no ngone so ci Kiir mayardit ci gujano ci Dr. Machar ci jabulele ci jabulon
system che use gwasame to SPLA maji cho jetok SPLA in government cho gorno be dakrimachar be bonde ne ka dial be ke intimidate ki be ka moy ka yo ko ba party dakrimachar ba je weekend alo gor jara tolonga tula dakrimachar ka chi party dakrimachar ke 2014 me she declare no she party lep la SPLA IO 2021 chwaje no ka chwaje recognize but ken kira gorno bi dakrimachar be takamal cho gorno be destroy and party namo cho gorno be yar jene sha chunen but I am right corner and with and pardon Michel Keme SPLA maji ken chicken legitimacy chicken laws ko take a ping came mayardit ala private property with no system or respect for democracy tell democracy minget kana neri shit kiditi tell ka chong tell ki humanity manani lar no gor kono bisos ran betekmal perino chajom di chajalat. He concluded that Dr. Riek Machar detention is both political and ethnic, meant to destroy competition and maintain a one-party dictatorship under the Jing Council elder doctrine of hegemony. Jolat kon mogwasame chi nathaniel yet chelado nene yen Dr. Machar she crime but a politic kan jena Nuer yan ka ko jena Nuer telum do dien mi yan ka Dr. Machar yan ka je ko Nuer the system dan yos ka kin mi yadit nyot kana killer kana ko bikan Dr. Machar political party became destroy ka one party dictatorship under Jing elder council ko ken ni rishal ka ti jang ala bon diene ken ko ran te keke ajen ku kan so dan ku kan yen ka je ku kan destroy at the same time so jowlin ko na me kay kalere men o bi ko na ngaji nodi South Sudan we jack and the kim yadit kajan gwasme mi Ramadan and kukule game mi jaga je ko beterete jen shujerete jen che der ka je kajene ram nokmal tele mal nokim yadide but system charge design ne ko la dieneken ne ko la jengel de council akane ko ne yar ka so Sudan tema ka kane ko lo ko Nuer ka nyer ka Nuer ni siang. Today news show a country in deep political crisis. On one end, leaders are accused of selling land and making deal to stay in power, and on the other, the detention of Dr. Machar is raising fear of renewed conflict. Citizens warn that South Sudan's future cannot be secured through corruption, tribalism, and foreign support, but only through unity, justice, and the will of the people. Malin kona manitama kajalera mene. Bara ngaji nodi South Sudan take a crisis tere shuchka medit. Kay yarangu yara siyasa mente ke wude shalka me kirma yadit. Ke kolma nyangjuk Michael Makwelwes kene diala ko ken ten yar ke chiang rewich ka juba ke South Sudan tillo ko Nuer kan yar ka Nuer 24/7 chikan Nuer kan ka moch ko den wede ka long de na le nyur bida de lo na de le tet ajene chiang ni chiang ke yo kokana so mishit kana me ti shalingti ka palmai kene na tenil badil ngajin wona ne ken shikenen ka shikari ken ko lat ko rin shikan gangaj pal mai ken na tenil o yet ken sha ko were kuumɛ ke kirma yadit ne ritini ken ne bombom ko kuumɛ SPLA IO pin Dr. Riek Machar baratama sha ga ko lonken sha ko were kuumɛ ka transitional government shigane to ngora tama ka kuumɛ chaka sha ga no ya nyore sheno kun tine yagor kawuga nyurshi ne ken ko ti Dr. Riek Machar tere ti jen mi ti Dr. Riek Machar te raran teme mi shirka na me de twok de je sheche mal sheche ben already na me de yente ka ngaide kamandan en le roda one thing in banalin gwasme man de ko dana pelping geje bane dil ngaje no ne mission la ja gurno na bi kar ngaje no kan ngane Runen one chicken deer. Okay? Chicken deer. Dob si deer ka kengu.
do bi dir ka jene ken they are not ready to change people, to do something for themselves, care for the nation. Ko ken chicken wang ka let gor ken kore so jen do bra nen jen let kin ma yadida ka kwi ko ye panesha ling re which ka South Sudan ka bure bey de shaling no shi korea to kora mo kormi di che korma tot a kormi dit gwan me sha SSPDF cha ka jotin e deni ke de control no ngwan Nuer ala Nuer wai ami agenta kore paneshi to mechi kor meje to ki kondi alaling so tichit katiti tiling kon gatine katin jek tin kon tilatke kuumɛ kiir mayardit ko logo jeno bi mal betere wika South Sudan wase dan me shana sir shade kep ci konte chala den Nuer chana kenen do be lokan no de Nuer de ka mal ci kan nasir dak ci ko lang dak den ci ko ben ka bure be ci kan bure be yu kan dak bala na bure be mu right kone te ka kore financial nge ci tok ban ngode tele report mi jidin mi shine bere wicin winami bad bana te ngat ko nene ala kuumɛ SPLA IO ngode kan ne to no de ka nyinke kuumɛ mala kuumɛ dung kin yadit but one thing in gore de lar yenta me janene na me a report mi pay no kuumɛ SPLA IO no a kan entame we kan doran shal ka ye a kan shi kan ye shi kan kap take business SSPDF ti kan ka kavre wishin winami kur mi di daten kam SPLA IO kan kuumɛ SSPDF cha de ni SSPDF di al cha ka jojere wishin winami akwai mi to wala ka shengol bakkel ka pay badda gron kin dangrawi di jan dangrawi di diech wa sha la su ken libongo ka ye kanti wa cha ka kep tet ka SSPDF na me la de Lampol Gabriel ka jo chalat gwasame a jeni shikan gotta toje yana kep kan dial ka jen gwarul wanga mene eno chicken ka kep ngai kon me dana shalat ka shanka dokka pay badak kuumɛ SPLA IO chicken la do nene chicken de SSPDF chicken ga joy ka besdien besen chalka bazi ka morobo kanti akani chicken ne wang ndoro mo keli tele gwatel mi chicken pelten na me report ni me chicken la medan no akani shine dora chine nyogo mukune claim lawo chicken bazi chicken ka ko morobo kanti alo chicken SSPDF kelu chicken joira SSPDF kan SPLA ma ju kan ya chaka joj so she can take a control and more and then you can dial control a civilian kan jogo no de ne jogo no ne yentare tai shene kun shwate wichar no arant dore karan tibu gwada na tirekteten so she can warning mo chicken to bene ka gwasedan right now when walem right corner ka jomo chicken la chicken la wona ne kan she can dor ti chicken ka kab la su chicken kab chicken libongo chicken kab ko ye kanti de kan witin ka wirete pinya SSPDF non bar teme chaga jo kan ji SSPDF ka do branji kalat kan jo ne ka ye town lon ta wona ka ye town regen dine jen ka ye wona reide kol na Lampol Gabriel che jomo che jalat so na me akum return tama gore no jin bi shek katin kon lat ko rodian right now ka kuumɛ SPLA IO ano ka jen gwase mene jo me gurjen wode jen waga yakel ka tadan en cha ler shajalat keje en walle ka kwiko dan ci tok kam SPLA IO kane SSPDF kaye ke Equatoria bi ngaje no tika korantama more detail will follow later but me jikan lat gwase me ke chikan gorka social media kane kor no chine to ka chine ka joj ka wi dang ro kane SSPDF by the way ala kuumɛ SPLA IO chika kajan tam murai kone no chana right indio je long no kajan gwasmen tam tele SPLA IO tele ka choice then to fight no choice then obu Rodian gang we can get all the territory in Korea nanga ke SSPDF we can ka deal kap kan dial so jo me mugor no de nyara yakel bana nyo je kala Rodian chuje poro jeno jin bi Nuer online TV channel bi nyara ne di koken kan naga jeno jin ba daily subscribe
nan bi ngaji non wala shang wal bakal ka pay badak ron kine dangara wi de jan dangara wi de diech anda mandu de chan kon nyamal ya nang roy ne gwasme ene ban nyaw je kala radien bye bye